Ruto akiuga ati muthanire wake ni wa mwanya na koguo akenya no muhaka metikire kumuhe kahinda niguo korwo giatha bururi na njira iria yagiriire. Mundu wikaine ta Masika Wetangula ni ateteire na njira nene kwambatira kwa thogora wa maguta guku bururi-ini, akiuga ati riri ni itemi riega ria gutigirira bururi no korwo kikura kumanagia na mathina maria mathiete na mbere na kugumira akenya ari hamwe na mathire manene maria makire bururi-ini uyu. Akialia ari kaunti-ini ya kana ari ithwiro ria bururi, Masika Wetangula oho ni athiete na kana gakiro auma kaunti-ini cia Gicũa-ini na athiete na mbere na gutetera thirikari akiuga ati ni nyitĩtie mũthia gũtigĩrĩra ati ni ahura na njakara ai cia ekinaĩ ithiete na kana na ithiete na mbere na kwagagia mũingĩ wa kaunti cia Tana River olo hamwe na Lamu. Ukire guo ni ataririe ati minister wa ugitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki ni nyitĩtie mũthia gũtigĩrĩra ati ekinaĩ matinohenerwo handũ gũkũ bururi-ini. Ninyi hapa Tana River na ndugu zetu wa Lamu, mjue shida ya Lamu ni shida ya hapa. Nimeambia Mheshimiwa Kindiki atakuja kuketi na nyinyi msungumuze mambo ya usalama. Tutembee pamoja. Tutembee na William Ruto. Tumuunge mkono kama rais wetu. Mambo ya maandamano, mambo ya fitina na mambo ya siasa duni. Ili tujenge nchi yetu. Na nchi yetu ikijengwa vizuri, ndio maisha yenu itaboreka. Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto, Mheshimiwa Wetangula wanatuambia kaunti ya Bungoma, Kakamega, Busia, Transzoia na Vihiga yote. Sisi Mheshimiwa Wetangula ametuambia tushikane pamoja, tusimame na Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto aongoze hii nchi na watu hapo wapate amani. Game Siaya haya tuthiri na mbere ni ati no aikari a itura ria game